Okirumega mwiroreri wa Kio TV gabashio mwanya niguko kinyitana na ivyo hwaini wa umuthi ari tariki 27 mweri wa gatano mwaka 2026 ari muthenya wa gukungwira thigũkũ ya ithiramu ya Eid al-Adha. Ane mwihoko wakwa ni wa gitidia thayo mwena ucio. Njitagwo Maureen Wanjiru nake mwathiriri na njira ya ciĩko etagwo Rorin Wambui. Na riu reke tukirika muhoro-ini tukambire na thigũkũ ya gukungwira thigũkũ ya njino. Makiri ma etikia a ndini ya Ithiramu gũkũ bũrũri-inĩ nĩ manyitanire na Aithiramu angĩ thĩinĩ wa thĩ gũkũngũĩra mambura ma thigũkũ ya Eid al-Adha na arĩa metĩkĩtie nĩ thigũkũ ya gũthĩnja kana thigũkũ ya njino na kũrĩanĩra marĩ hamwe. Oho Aithiramu kaunti ya Bungoma magĩtongorio nĩ Sheikh Musa Abdalla hĩndĩ igongona rĩa njino kĩharo-inĩ kĩa Musikoma ni mashakaite thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre magĩtetia thogora wa mahiũ kwambatĩra kũringithania na mwaka mũhĩtũku. Leo ni sikukuu ya Waislamu kuadhimisha sherehe ya kuchinja kufuata mila ya Nabii Ibrahim ambao kwamba aliamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuchinja mwanawe, lakini badala yake Mwenyezi Mungu akamuokoa kwa kuleta kondoo kachinjwa badala yake. Ikawa ni sunna na desturi kufuata mila ya Ibrahim kwa sababu ni baba wa imani. Vile vile mwaka huu mahujaji wameenda kuhiji Maka kutekeleza nguzo 5 ya Kiislamu. Mwaka hii watu karibu milioni 1.8 wameweza kuhiji kwenda kutekeleza ibada, kuhiji, kuzuru nyumba tukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi vile vile huku tunaadhimisha sherehe zetu. Tumekusanyika katika mji wa Bungoma sehemu ya BMC Marox, watu zaidi ya 1500, misikiti mbalimbali wamekuja kusherekea na kufurahia siku ya leo, sikukuu ya Waislamu. Na katika siku ya leo hii Waislamu wenye uwezo wanaamrishwa kuchinja wanyama, mbuzi, kondoo na ng'ombe, na zile nyama wanaambiwa watoe sadaka kupatia wasiojiweza, maskini, wajane, mayatima na wale watu ambao kwamba wajajaliwa kimapato. Na vile vile siku kama hii ya leo tunahimiza Waislamu wanavyosherekea wakumbuke majirani na marafiki, naye watu waungwana katika kusaidiana wao kwa wao. Na vile vile tunaambia viongozi wetu wa serikali kwamba wakati wanavyokuwa wanafanya kampeni zao wajue kwamba majukumu ambayo kwamba wamepewa, Mungu amewapatia majukumu wao wenye kufanya haki na wao wenye kuwa sababu ya kuunganisha Wakenya, wasio sababu ya kutawanyisha Wakenya, na wao wenye kuchochea watu, bali wao wenye kuhubiri amani, upendo na ushirikiano kwa jamii zote, na kila mtu ako huru kwenda mahali popote. Tugetigana na ripoti yo ĩgiĩ thigũkũ ya Eid al-Adha tuthie na mbere. Atumia kuma mwena wa North Rift na arĩa marakorekana ta UDA Women Brigade na arĩa makoretwo makinyita mbaru thirikari ya Kenya Kwanza makiaria marĩ taũni-inĩ ya Kapsabet nĩ mathiĩte na mbere na kwagithia kĩene mĩario ya president wa tene Uhuru Muigai wa Kenyatta, makiuga mĩario ĩyo nĩ ya kwagĩra kĩene ũtongoria wa President Ruto. Oho mathiĩte na mbere na kuga ciĩranĩro cia thirikari ya Ruto nĩ ciambĩrĩirie kũhinga na kuonekana. Kenya makĩũrio kũhe thirikari ĩno ihinda rĩa wathani nĩguo ĩkorwo na ihinda rĩiganu rĩa gũkorwo ĩgĩkinyanĩria ciĩranĩro ciothe ĩrĩire mũingĩ. Tunataka kuambia viongozi waliokuwa viongozi wa nchi yetu ya Kenya, heshima ni kitu ya maana. Na asa kwetu sisi watu wa Rift Valley ambao tulisimama pamoja na viongozi akiwemo retired President Uhuru Kenyatta ambaye tuliona alipokuwa akilingwa tulinyamaza na tulimsupport akamaliza kazi yake. Tunataka kumwambia President retired, it is your high time you respect President William Ruto. Yep, sir. After all, he is a son of a person. Yes. He is a son of a woman. Yes. And today women will stand in support of President because of his work. He has done a lot of things. Yes. Someone has talked about the dollar. Initially the dollar was around 150 to 170. Currently the dollar is at around 120, 110, which has never ever happened in this world again.
Leo nimesimama hapa Nandi County siku ya leo. Kusudi letu la kukuja hapa Nandi County mara ya kwanza ni kwa sababu ya maandalizi ya launching ya Ruto Two-Term Women Brigade. Tuna launch Ruto Two-Term Women Brigade in Uasin Gishu County. We are joining the launch of Ruto Two-Term Women Brigade in Uasin Gishu, Nandi and Uasin Gishu, to bring all the women together for Uasin Gishu and North Rift and beyond. Sisi tuko na wamama kutoka Rift Valley mzima and beyond. The launching will be mega in Uasin Gishu County. Tunakaribisha wamama wote wa Kenya wakuje to launch safari ya His Excellency the President. Tumeona kazi mingi yenye His Excellency President amefanya katika Kenya hii. Mpaka tukasema tunashangaa, hata jana tuliona wenzetu wakiongea. Mpaka tukaona aliyekuwa rais wa nchi hii Uhuru Kenyatta. Mbona Uhuru Kenyatta huwezi heshimu rais? Tulikushikilia first term, tukakushikilia second term. Hata mimi mwenyewe si ukunywa maji yako. Na wewe saa hizi unakuja kuambia His Excellency the President ya kwamba umtambui kazi yenye amefanya. Wakati ya term yako ya kwanza ulifanya nini? Term ya president ya kwanza amejenga barabara. Term ya first term ya His Excellency the President amejenga manyumba ya affordable housing. Term ya kwanza yake dola imeshuka chini. Wewe ulifanya nini? Hapa Mbonde, hapa penye tuko tunataka tuseme ni two-term. Hakuna mama mwenye anabebanga mtoto mwingine mgongo, mimba ya mgongo na nyingine ya tumbo. Kusemekana ati Ruto ni one term. Kwani ndio alibebea wapi? Hao wengine wa two-term walienda two-term. Uhuru alienda two-term. Yes. Na two-term ilikuwa ni ngumu sana. Ukaenda baka kesini. Na huku Wanandi na wakikutulisikilia wewe baka ukaenda miaka ngapi? Tuta! Tukitigana na icio ciĩgiĩ ũteti wa UDA Women Brigade tuhũndũkĩre mwena wa Nyandarua. Atongoria a makanitha kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ meyumĩrĩtie na gũkũmithia mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩario nĩ ateti ya gũkuruhania rũrĩrĩ rũmwe na mĩthingi ya gĩkabira, na ĩrĩa maugĩte ya gũkorwo ĩrĩ gĩcinga kĩmwe ya gũkorwo gĩkĩrũrithia kana kũhũrithania a Kenya na mĩthingi ya gĩkabira. Magĩtongorio nĩ Archbishop Josam Kariuki gatagata-inĩ ka atongoria angĩ marĩ kanitha-inĩ wa AIPCA Kavidro Olkarau. Morĩtie rũhonge rwa ũrũmwe na ũiguithanio NCIC kũnyitanĩra na honge ingĩ cia ũgitĩri gũkorwo makĩng'ethanĩra na atongoria a kĩũteti na arĩa makoretwo magĩtuhũkwo mĩario ya rũmena na ngũĩ. Oho nĩ morĩtie mũingĩ wa Olkarau mehũgane na atongoria arĩa marakorwo makĩhũthĩra nyanake akorwo magĩcogera ngũĩ hĩndĩ ya gĩthurano kĩnini kĩa gũcagũra mũmbunge tarĩki 16 mweri wa Mũgwanja. Tuko hapa kwa ajenda moja tu ya maombi, kwa sababu tunasikia vile Olkarau constituency iko, tuko kwa ile barabara ya kutafuta kiongozi, na tunataka sasa kuanza mambo ya kuombea amani, tukiuliza viongozi wote ambao wanatafuta viti wasitumie matamshi mbaya, wasitumie sijui nguvu mbaya kwa njia mbaya, ili waweze kuleta amani, kwa sababu hata wakikalia viti wangetaka kuongoza constituency ambayo iko na amani. Ya pili, tukiingia kwa nchi yetu ya Kenya ni vizuri tuheshimiane, tuache yale matamshi ya kuleta uhasama kati ya wananchi. Kama ni kiongozi akiongea aheshimiwe, kama ni mwingine akiongea naye aheshimike. Kukiwa na jambo ambalo hatushikani vizuri, tunakuja pamoja, tunaongea, tunaangalia yale mazuri, tunafuata, hata kama imeongelewa na nani, hata kama tunatoka wapi, bora ni jambo ambalo litaleta amani na litalete nchi yetu ya Kenya pamoja. Mjue ya kwamba hii kanisa letu, wazazi wetu waliumia, walipigwa, wakauawa, ndio Mwafrika aweze kujitawala. Tuko hapa na maaskofu, tuko hapa na wachungaji wa vitengo mbalimbali, na jambo muhimu ambao tumekuja kunena hapa ni kuhusu mambo ya amani katika kaunti yetu, nchi yetu na constituency yetu. Leo tuko hapa kwa sababu kuna mpango tunaanza wa kuwafundisha kuwafundisha viongozi wetu jinsi ya kuleta amani katika nchi yetu. Jambo moja tunataka kila
katika kila division. Hapa katika Olkarau constituency tuko na division 8 na tunataka tufundishe watu 100 per division. Kwa hivyo ni kumaanisha tukimaliza tutakuwa tumefundisha watu 800 ambao watakuwa ambassadors ama watu ambao watakuwa wanaongea mambo ya amani. Tugitiga na cigio tete Mũmbunge wa Ndaragwa George Gachagua ni oritie thukuru cia muingi gicigo-ini kiu gukorwo makihimbiria mathomo ma teknoloji ya kiriu. Mũmbunge ucio athing'iririe bata wa mathomo macio akiuga ũhũthĩri wa nenda mathukuru-ini mwena ucio ni ũgũteithĩrĩria kũhe arutwo kanya gũthoma na kũgĩa ũgĩ makiria na ũndũ ũrĩa ũngĩmateithĩrĩria nginyagia matukũ-inĩ mao ma thutha-inĩ. George Gachagua arĩtio ũũ hĩndĩ ya kĩrugũrio kĩa wobici na ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩhũthĩka ta library thukuru-inĩ wa Karugo-inĩ Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua. Sawa, leo hii tumekuja kufungua mahabara ama library ambayo itasaidia wanafunzi wa hapa Karugo Secondary School, juu tunataka at least wakitoka wawe na masomo ya teknolojia, juu siku hizi dunia imebadilika na kila kitu ni technology. At least wasiwe kama watu hawajapitia secondary, na nimejitolea kubadilisha Ndaragwa na mambo ya mashule na mambo kama hayo. Saa hii yenye nafungua hapa itakuwa ni administration come digital library. Administration block come digital library. We have finished, tumemaliza the first phase. Juu nataka tumalize iwe kitu mzuri, na unaona imebadilisha mpaka the face ya hii shule. Na ninafuraha sana siku ya leo kwa vile mheshimiwa wetu Bwana George Gachagua ameweza kutujengea jumba ama jengo ambalo tutatumia kama computer library na pia kama ofisi zetu za kikazi. So iko na administration na digital library. Tunashukuru kwa kuwa kwa wakati huu tumeanza, ukiangalia wakati huu ni wa CBC. Digital literacy is a must. Hata kama ni mtoto ametoka kijijini anafaa kusoma mambo ya digital. La maana na najua watoto wamefurahi. Hili jumba litafanya watoto hata wakifanya mtihani watafanya wakiwa motivated, and I'm sure tukifika next year tutakuwa tunasherekea. Mwalimu alisema ya kwamba last time walipeleka watoto 20 university. I'm sure this year watakuwa karibu 30 and above. Gavo na riboti kuma mwena ucio wa Ndaragwa Nyandarua ni tukomba gwikire nayo o hanini, ni tuko tugicokereria ndagathie haraya. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ruoro rugitema koragwo wi wa mbere kumenya maria marahanika guku bururi-ini na nja wa itoka cia Kenya. Just only a few days ago, bururi wothe turaragia horo wa Nairobi. 2-3 days after, thaici no guturaria thaici. Na mwana ucio kana mundu ucio ndarakorora ni turi maneuvers cia kuguteithiriria ki mundu ucio aya atari aratuika unresponsive. Gutiri ugu wekira mwana ndwara wa mukani muigananire tondu ndi mutiradi sarumu riri we muciari ndwekira ndwara cikinyite kuu kogo no indo ndurikatia nduguthabio nawe athiite gwaka hau tondu hatiri handu ona hamwe angihota gwika atia gwaka gutiri gwake gutiri kwao. Mundu ucio agio no gwikarirwo thi ni aria me thirikari-ini magacira matongoretio ni abunge senators aria macira makoiga atiri kwina ndo itu mena the
ti tondu we no inuka nyumba-ini ya ihiga gutina thina andu acio ritwithithie uhoro wao. Nyitanagira na Francis Wairura na Wanjiko wa Mwangi tabarira-ini ya gugithereruka o muthenya wa mwambiririo kinyagia gatano thinashara na nuthu kinyagia thaa 3 cia rucini mitambo-ini ya Kiheo TV kihumo kia we iwe ni wendirira we kawira kau gaku o investiire miaka iyo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi anime moke magukua indo ciaku ungika atia kana ungiambirie kumacaria na miguu ta njege tatengera kuria gwa Kimuma Engineering System umere makuonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makoragwo na electric fence materials razor wire cia green na cia silver. Ni makoragwo na access control system eira cia kuhinya fingerprint ugitonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinya ka remote oguo wira ni muingi tawa gutinda kung'ang'ana na ngeti. Ni mahetwo ngerenwa nyingi muno. Nduka ciao cikuria Nairobi CBD macemanirio-ini ma Kamae na Gaborone Road. Showroom yao hau Nyandarua House ground floor. Duka wengi yao area kou Nyandarua House second floor room 204. Duka wengi haria Gaborone Plaza ground floor number G1. Na kwa kuria Kasarani ni haria Max Plaza kungetharira na Kasarani police station. Ona kana no macarie na thimo 0793494949 kana 0793949494 kana 0793595959. Gitira wira waku na CCTV cameras kuma Kimuma Engineering System. Twaririe hihi we murutwo urikitie form 4 kana muciari urethera mwana wake thukuru ndugatangike ringi kuona thukuru wa Jewel Technical College riu ni uragwitira intake guku arutani aitu ni makinyanire ikiro iria ciagirire na turutaga arutwo aitu na mashini cia kiriu na makaheo umenyo uria wagirire kuringana na kothi ciao. Kothi citu ni ta urugi niguo hospitality, uthaka ariguo cosmetology, umemerekia ari journalism and film production, engineering and construction, health sciences, barista training, ICT and artificial intelligence na thiomicia naja ta German. Marihi maitu ni mafashirire uwega gukinyiria gikiro giothe kia murutwo. Tusherere umuthi Roysambu Jewel Complex gorofa ya gatandatu kana no tuhurire thimu kugerera kifugu mugwanja kifugu imwe ithatu kifugu mugwanja imwe niyo 0701300071. Weheke mieke tanathira. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mwangaza wa Neno FM, shesheni ya redio iria ikurehagira umemerekia muthuranire o muthenya wa mwambiririo kinyagia gatano. Tabarira cihotanire kwambiriria rucini kinya hwaini thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rucini. Nyitanagira na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady theinie wa Githima rucini thaa 8 nginya thaa 10. Ukanyitanira na Celestine Waka the Favored One theinie wa tabarira ya Shangwe. Ikinyiria thaa 10 ukaingira kiverereki theinie wa tabarira ya Ngwataniro na Kamau wa Waithira KW. Mugaterevana kinyagia thaa 2 cia utuku na kwambiriria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia utuku. Ukanyitanira na Susan Wangoro the Women Rep theinie wa tabarira ya Ikumbi ria Kigosho. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku.
Ni ngabo na nitwacokeria ikirekaria kere na ria muvieria mohoro gabiro ba imwe tugithie na mbere tuthie kuri mwena wa Busia. Mĩĩrĩ ya ndeto na aria makuire hindi ya mirurungano kiumia kihituku kaunti ya Busia ni thurumetwo na kwerekana ikuo ciao ciacungĩrĩirwo ni kuhũrwo rithathi. Atatu aya marĩ gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ na ũrĩa watetagia kũnyitwo kwa mũtongoria wao na ũrĩa mendaga arekererio nĩ maabitha a borithi. Frederick Odhiambo wa ũkũrũ wa mĩaka 37 na wa kerĩ arĩ Aaron Odhiambo wa ũkũrũ wa mĩaka 26. Wa gatatu arĩ Shadrack Onyango wa ũkũrũ wa mĩaka 18. Mĩĩrĩ ya atatu aya ĩigĩtwo mũbĩbari-inĩ wa kũiga mĩĩrĩ wa Francis kaunti-inĩ ya Busia. Lascan Oyugi abitha wa rũhonge rwa gũtetera ihoto cia ũmũndũ rwa Vocal Africa nĩakomithĩtie ikuũ icio na iria augĩte iria ikoretwo igĩcũngĩrĩrio nĩ maabitha a borithi na njĩra ya kũhũra rithathi mũingĩ na gũkua shoot to kill. Kwenye tuko sasa hivi ni kijana mdogo ambaye bado ulikuwa tunamlea kuwa na mama ama baba, bali baada ya kuwa ameanza maisha yake. Sasa imetupea mshtuko kama familia na hata ikatuacha na janga kubwa mwanzo. Mtoto kuenda kwa wakati sasa nafaa kuanza shughuli zake za kimaisha ni uchungu katika familia. We examined two deceased persons. That's Frederick Odhiambo. He suffered gunshot wounds to the chest. So the bullet went through his lung, the left lung, and the right lung, sorry. And when you bleed in the chest, it compromises bleeding. Yeah. So he suffered lung collapse and he died. Secondly was Alan Odhiambo. He had neck injury, and we managed to retrieve a bullet overlying the left shoulder. Na hii ni machungu ambayo wametuachia hapa. Hii ni alama yenye hata tuwezi sahau. Kama wazazi hatuwezi lala watoto wetu wakiuawa kiasi hii. Hatuwezi hata kufanya chochote watoto wetu wakimwaga damu kiasi hii. Hapa Busia tumekuwa tukipatiana cases za extrajudicial killings, lakini waathiriwa hata wa maandamano wakati ya sufuria ilikuwa 2023 paka na waleo hawajaipata justice. So mimi ninaomba ya kwamba hii lazima wapate justice na hii kuwe ni mwisho tafadhali. Frederick alikuwa ni nguzo kuu katika familia, maana yake ni mtu alikuwa na familia na pia alikuwa na watu ambao walikuwa wanamtegemea tofauti na familia yake. Na riboti yake hakuma munosho wa Busia ni tuko tugetiriha nayo muhoro maitu ma thaa imwe gabiro na ona ciehanda thaa ithatũ ni tuko tugicoka haha tubina bena kumenyithie mara mavina bena kuhanika thiini wa bũrũri ngabo cia mwanya kwaria be makinyerie muhoro maya gukoma gigukinyira wega mwiroreri na ni ngabo na kuri we mathaa maku ukorwo gitwirorera hwaini wa umuthi njitagwo Maureen Wanjiru na ke mwaviriri na njira ya shiko au Maureen wa Bui twakwendithĩria wiroreri mwega wa tabarĩra cia Kĩheo TV.